Майлықтарға петля тигіп атам. Майлықты ырғытып иліп қойғанға петля тигіп атам. Ушундай болгон жакшы да, Жейде суда жатпай. Спички вот там на полке. На кухне. Прям вот так посмотришь, там видно. На стул стань. Тескеге жағынан тигем. Шунча ұзынырақ кестім. Все, не стойте. Да все, нормально. Вот так. Потом вот так поворачиваю. Четыре серия жүріп қойды, и все. Нормально будет. На середку сделаю.
Mo машинкаңар ескірген тұрбай ырғыта бересіңер бе? Ой, жоқ, ұрғытпайды тұрам. Жаңасын албайсыңар, ескі тұрбайбы? Эмне Жаңын алсаң? кие албайм. Не могу. Ну, как? Соның болыптыр. Мо машинкаңарды жакшы көрөсүңөр бе? Обязательно жақсы көрем. Мына бұл майлықтарға мондай петелька жасайм азыр. Мына мондай. Тигилип коет аккуратный. Жерге суға ташталбайт. Кол ачып илип кой. Азыр мондай кылып петля жасайм мен. Сымында. Шугун жүдөгөндө биякта деле бар экен, мына карайсың. Чиптерин. На середку сделаю. На ортасынан петля жасайм азыр. Мына петлялар монтип тигип алдым, өлчөп, кесип, монтип тигип алдым, мынакей. Азыр бирди чаптаймын. Сымында. Моның барын тигет турбайсыңар эми? Ескери жагынан тигемин. Мындай. Сымында. Эки жолу стройка жасайм. Бул ичине кетет. Эки жолу. Үчүнчү жол болгондо уже кайра бери көздөй бүктөймүн. Мындай кылып бүктөп коемун. Кайра эки жолу закрепка сыяктуу кайталап тигип коем. Сонун жиптериңер барбы? Ооба. Ар бир жасай турган ишке өзүнүн өңү менен тигиш керек чипти. Ошондуктан баардык түр чиптерим бар менин. Ак көйнөккө кара жип менен тиксе болбойт, э? Болбойт, кантип болсун ошо. Болбойт андай. Ак көйнөк ак жип менен, кара көйнөктү кара жип менен тигиш керек. Могу полотенце, сон полотенце алдым. Кыбышка жакшы, кирибат чыгат. Сууну өзүнө тартып алат. Могу 100% кыбы эмес го бирок. Болбосо дагы жакшы да, жакшы. Нежный, жумшак. Колго да бетке да жумшак жакшы. Ушундай кичинекей полотенцелер жакшы көрөм мен дагы. Далдайган полотенце жаман, э? Bir iki açıp durup maşkeye terip çay salsın. Buna ikinci yüz değer oldu. Buna. Ошону экөөнү тигип ийдиңер бе? O. Бат эле болуп турбайбы? O. Hazır üçüncüsünü tüyeniz. Совсем что ли? У тебя же руки грязные.
Şunu da. Buna buyursa bitirip saldım bari. Bitti. 10 ştuk. Mana. Gördün mü? Qanday sonun. Mana. Gördün mü? Mana ki. Mana ki dağı biri. Mana ki. Mana ki. 5'ten 10 ştuk. 5'ten 10 ştuk. Ta 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 ta. Сатып атасыңарбы? Подарок. Подарок. Ами. Bir 15-20 minut kalmış. Siralyaga salsam. Kivi dere yok da просто dere. Ha? Красота, да? Красота. Baktan koyayım bu. Gördün mü men? Maşinkem kıyın. Andayn ekinci benim kolum kıyın. Mına uşuntip jamatları bütürüp salam. Börü qarsa bir qoylu qalı var deyip. Mına. Faydalan, 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 faydalan. Mına ki.